So tor kinari yo furu we ko puri di furu we daga dugi ya gera wono mar ka ma rodwal KD Cristo Ama. Yeah, man. Boss Miko Team, the original. Boss Miko Team, tu es fina tu es moi level mama ki ya beberu pere. Ator tiene que kan. Ni chaka e kar madong video pa KD Cristo ma Boss Miko team o posting yamu. Manyur ni tien KD Cristo Timotora. There's been a lot of mixed reactions. Mukene from the comment section, Mukene madano o maka video gi kagichwalo. Donc anamiro ni ka nyut wiye lok mukene majo mukene do beru ki kare me watch ne iyamo. Yala chori wumdo tika jogo gang mere mo tika jogo nene do. Mando tim ki jogo no mera ni. Ki jogo kere KD ma ndara ne. No dira kade wada. Ko wore kade wada. No dira chori woro kade wada. Me choro kade wada jore. O no dera bu tim ko ni. No dera ba KD ki nara no dindo. War way ma tiki no dera. War way ma tiki no dera. Ano dera beru lu mora yo wata wera do jone. Ka jore do talk and anything on jone. Ka jore talk and anything on. O legally ma wer ka de wa no. O legally dira ta no nero. Ka nero ke di twa to pour le raba. Ka tiene tu ata. Ti wul pour legally dira jone. Er ma bore ko ani pero wa no. Nande jogo dira ya. No big wa we be de trar. Lok pa Boss Miko Team gani KD Cristo ni. Ma foot pa donye ye. Amira wachi ni. Was summarizing on ni political dishonesty. Ana yokelo lok ene ni weng. Agamo machalo an analyst. Tiana pegi interest mo ye. Tian lok ni. Amira konyi ina niang mabe. Mo kelo kuri wo ni kidong watwer chobu ni. Kai beru ka neno Boss Miko Team dane chabiat chwaka chielo lu. Boss Miko Team no tika chwalo duane bot jomo kele ki wako. Jomo duake ki Nairobi, duake Uganda. Tika mera tension ki jo eneni nem chalo pegi tika mera lockdown ki Boss Miko. Jo eneni nem chalo kedi Boss Miko ugone ki chim. Boss Miko mera wate kedi pegi tika again they're turning a deaf ear about Boss Miko. Chief Boss Miko no tika temo yenyu yo weng me drawing attention pa joni me ye lok kede me mine chawa. tor mi ki tor ti nyigari yo Boss Miko Team kano dan makire raj no nigi yo piani way binego aneno gere jemo ki Boss Miko Team kiriyo mo chigere aneno tor mabena nge bi chang kai chang idugi witieni na tiana mako do wek loge media beri kidong bena amira fo Boss Miko Team matek tutwal meti go opportunity ni anu tela madon ga merda guti kera meyer en in Boss Miko chele team a churi mu kay ma wax go tiyu ki am ben meyer en in team a fo ma tek me kwanyu chim pa KD Cristo me mako ne ko beur na machine no ko nya kwan chewe ni chere WhatsApp pa KD Cristo don inbox pa ngara chele kwangi no ni la tela mo ma dit mugo chaga na tele ma in bene bar nye jwi ni e to you keri bene e no to KD Cristo chele bien system me ana berie. Now, it is possible ni jo eno ni bene mago niango ni Boss Miko dong tika mer loket gi tika merge giramo yenyo a diversion. Yo ngo me kwanyu twin Boss Miko ki long me lok yenyo ko gini. Tinyang. So, gen ramo chwalo dano is possible patika weki chwalo KD Cristo. But gen ramo influencing that you mo mateno weki bet ka ngole weki at least konke containing Boss Miko weki meaning ki kare peme lok ki Boss Miko Team. Ento gin ma ana mera kwe adada dokbe pa ye ena ye team me hooliganism. Onyoka view ma ke nyoro ko kamaleng ichim. Eni Boss Miko pote mabe. Kede beti Boss Miko no do goyo KD Cristo timo uno mero peo posting. Pinga waju kite nini.
tin in boss me go team to er bedu ke immunity money state immunity nem chalo gor ge ngi ento ngene ko nge mwa achel ngene ko nge mwa ario onyo nge mwa abiju nyo pa ki wajo ni social media or the internet does not forget tien lokani jamik madong yini keli yamo ki ramo gwa ne para yi berpe afono tie ki tiyu kede kumine almo am yara white kong ki boss me go team nene karma link fatuma ki tiyu kede me ker office wa ke gulu office panu pe gulu ki tiyu ke link fatuma men nene ki ker di town gulu e jomu ora link fatuma ne pati mo binu wa ka posting me buame ale fatuma yo berga buame pianen pengeo ampa mo fu ni ke dit Christo ke ora but is also possible ni ke ora okay so amerni wan luak dongo karwiwa ka ko jami enini tiate me social media anga gi mamier bin ka jone. That is the biggest question. Kadam go le wed gi posting social media ngamo de diri ma go da on be posting social media. Are we in a state of lawlessness? Wati lo ma chekpe mangan mo tio me gi mo ke ne mo bi neno ngaro mo ka rapping ngaro mo posting yam Uganda don't tell ma chekpe re ye dong. That is what Bosmik is trying to portray, by the way. Ni I can do anything and get away with it. Chekpe Uganda and chekpe tiepe mara very dangerous. And lo tela mi argunge ni ka food pero money tiete tidi to her chobuneo. Why don't you solve it before ngar money chair to that extent? When I know I think go with your PUP, I think I go to the jury door. Don't go away, you go away, don't talk about the go. Who got you wrong lega door? Who take it to the door? You didn't get American Taro. We take on the tail. I want to put down the tail. When they want to need one to do. When they don't want to need dog, I would do that. You're the one that you got one that you who named one child, who named one dog. That will give one head up. Wundano maduong obero ka kupe keda kon wache ni la kwet timbe ke konywa werenyang kirma keji Kristo tikede. Anatawani enu ni ginma anabitimune ikin kar matitidi tutwal. Don kirika food wa mete ke koro report ma anabinone malupe ke kitma KD Kristo tikede. Amirni awaj botu dong ngur matie piane anakupe kidano mai kidgum kama gine enoti mekie kikona mission ma ada lutua kineno KD Kristo kineno matini tin chario kino KD Kristo cheka wat kun koma kitiene matien lokeni dano matieno tuwo nginyi nyo tuwo ario weng pera muwot kiudo no mire katwere beti oryat kama no kape gwaki kero chuma itiene chino umire gwana oloto obetie itiene chiman aye report ma anano ma tamni kwa ngununge kidong bena mapat ki enuni udo gojo ramo KD Kristo matek piani chinge po berachel kit report matie ching uberduong ikom en umio tuancho uburu kit mawuno neno tuju i kamera ni